Mishisel pa nga ya nasa taka thi thut na chu apung chaume ka sangni somni pakhat kumchon hulam third quarter le fourth quarter nuwa khachwanin thi thut na hi za somli lain apung chawani Edward Dow le khabuzia cause unknown the epidemic of sudden death in 2001 and 2022 thi na chin shiat lo le achan shiat lo thut sangni somni pakhade sangni somni pani chungchanga azia chuanin he thi li engwanga lo thlenge ti le he thi thut na hi kum sangni somni pakhata hian sangni somni pakhat aya ale somlia rumpung nge ani ti covid wange ni athil dang wang jok ti in azia ka Gerulena interview hi lawen sinte ang kumsang hi somni athi te kha chu tar le upalam te taksa chaklauna le borsomna nei te anni tlang puya ma se kumsang hi somni pakhat le sangni somni pahnia khachwanin a impol tanuk meya sangni somni pathum kan thlem phei chuan na satakin thi thut na hi atam chhauta zela heng thi na chungchang hi ka champa kan hatho puipa ne na kan han chuidun pon kan ramina a policy azam dan te ani em te kan han dia chungzinga chuan actuaries te le insurance company shang te kan han biak na chuan na thoda na te policy an leitir dana changte an han en chuan kumsang ni somni pani oga sa changkhanin thi na chu za somni la na san thu an soya tun malam chuan heng policy an chala changten insurance tan chuan business chatak ania amairo chu tun hnu a hian sumpek chhuah thi na awangin sumpek chhuah an nga hle thu an soibok chung thi na awanga suman pek chhuah inkar chu kumsom hni panga atang kumsom rukpali an ni a tin millennials kan ti kumsom hni panga atang kumsom li pali inkara po thi thut na hi atamin a rate asang hle ani heng policy holder atanga mun thuma china mun kha thi chu an thi anga shiat ania sangni somni pakhata phe ka chuan za somni lai me US mi puide khu thi anga chodan ne US population khu za somthum panni lai an thi anga chodani bok kumsang ni somni pakhat aron thlena kumsom paruk som pariat le kumsom ni kumno pang tak te thi thut mai anom hi enge achan nia anzo na chu heti hian a changa kummalama heng kumno pang tak som pani changa som pariat inkarte thian lo om chinem ti te zir chian lo ni a kumsang ni paruka khanin Switzerland Institute pakhat chuan lo zir chiang to a kumsom thum pariat chin hnuai lam sangkhat za pakhat lai chu athletics ho chu infirmi te chu an lo thi ani ti an lo zir chhuaka kumsang ni somni pakhat aron thlen me phe chuan heng no pang taka thi na hi za somni pakwa lai na ron sang ani hei ka lekha bua te po ka zia ka ngai dana tak chuan heng thi thut na thlengi vaccine wang hian ni in ka sha nge ya lak turan ti a khatianga wang khan mitam ta khe an nun na an chanin ka hmuwa mitam tak chuan in covid wang ani hi hemi thi nei chu covid te loman tia mai ro chu enga tinge kumno panglam pangkha kumsang ni somhnia khan a khoi ve lawa kumsang ni somhni pakhat aron hera vaccine ron om hnu hian kumno pang tak te an thi tak sup ni ti hi ka zo na ania rampum angzongin shisel na har satna kantoka shidan na ron chhuan hnuwa hian heti hian kanbuai ta chung ania health care lampang bai puitu te bula te le sarkar lokte bula te heng thu hi soya har se emema ani na taka chuan shidan na hian engangin nge ngong anei ti te hi langsar tak le wall out takin kan soi tur ania mai ro chu mainstream media te hian he theli an thup tlat thung box sia rampum ne khovel pum huap angpo in vaccine he engangin nge mishing te angong a nei ti te hi soitur kan ni lain he hi kan soi lawin kan zep plat thung sia tin karin ang hi adik lawani chuan alom om lam alo nianga amai ro chu engwangin nge heti ka wa thina na satak aron thleni kan shia ta kan chhui chu apoi mo em he hi keini pon na bera kan neya kan zir chu ani achan chu chiang taka aron lana chu statistics kan en hianin thina rate hi asang mmca Dr. Inisi lawa ama ero chu ilekha bu atan research na satak mai I hanti ania medical lama doctor ti han hi engangin nge an ngayang ti zo na changin hemi vaccine na ngong anei dan hi doctor le frontline workers tam takte entina Peter McClellan te khang hauti khanin min pompui ema
hemin huwa hianin millennials kumsom ni pangachang kumsom li pali in card hianin drugs man swalna atam ema fentanyl te an manga baka mani in ti hlumna atam zwal ema tim ama za somthum thina rate kha heng kum rual in kara hianin za somria pali la in a han sang boka he medical professionals tam takte chwanin min pompui vek bokani heng zongzong aron thlen chan ni akapu berchu sang ni somni pakhat kum chon hulam panga vaccine ngai nge ya aron ti achang khanin aron pung hloi ni in kasha so meeting head le tur chuan Fortune 500 le mid size company an hathok te mani in ti hlum le drug overdose thi an tam te em mai hi since fentanyl le heroin users how mang how kha overdose khan an thi ta zela ang company ha an thok rei thei ta lo zel me kha khanin mak min ti zwal tira Miss Cancer screening appointment man dan tika omzia kha omlo emema kumsom nga parukani to a ke ma pon voi khan ma kala manglawa ti chuang kumsang ni som ni pakada khan thilaron thlenglia Wuhan variant achang khanin a variant thar delta variant ti aron thlenglia he hi doctor te hianin na omzia chiang takin min shil fia thei boxe ka du khop maya delta hi ni puya khoya ma nung theilawan tia ama ero chuni pui lain kha shi kha ron dar le hlwai thausia heng zong zo hi ke chwa mor ka bok na chu shidan na la nge tur an ron ti achang ka aron in jan khani in ka sha ka diglaw ni chuang ka diglaw na chan chatakin min shil fia thung se kalom bokanga heng ka thil zir chwa zong zong ka zana bu chu cause unknown the epidemic of sudden deaths in 2021 and 2022 ati ani